Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayaat nga aramin ti mangitunda iti panagbaligi. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Papanamaya mulong. Nasapa ka matarimwar di tabalayaw. Mapanak di tataltalon, tataystong. Anya ngay de taawit mo. Imulak man anatag. Agmulak iji tambak. Ay na, ibagakon kan ka baraw. Saan nga agtubo dagita nga imulam? Napadas kaon. Namin anaw ang nagmula kaon iji ayan ti tambak. Ang amawan tinagtubo. Kasta ka di tata? Patyan na, tanabay bayaga kaon nga agmulmula. Manipod pa'y idi baruak. Manalo na kaon. Ay, padasag lata bareng agtubo dagiti natang iji tambak. Say-sayangam lang ti bannog mo, barok. Na. Patyam ti ibagbagakan ka. Luisa, apay, papapanan nila kay mo ngayon daw. Ijay talon na, nana. Apay ka day. Jak pa'y makita nga umay makistorya. Kanaayo na busy. Di na ngamin kayat amasayang ti oras na, nana. Kahit nagmula nga ron ita. Di na kadiam mo apanawan titikag ita. Di na madlaw nga awan na pulos todo na. Ay nanana, kasano kami nga agbyag ngay no saan ama pa nagtalon. Nagitinto pa'y manalon dito'y lugar tayaw kain sardeng da pa'y laang tinagmula. Tawang ka nga rodanaw. Sayang laang ti bannog da. Bareng ano agtubo da laang, nana. Agbaliw-baliw to ti panawon ita. Sa bagay matkit di ah. Sige nana. Panawan ka, antayin nakbalunan nila kay ikaw, ijay talaw. Pare, kita dagiti mulak apagay. Basit lang tinagtubo. Tabasit ti danaw. Agmula ka lata pare. Isardang konsapay ti agmula pare. Tuladem dagiti daddo maaman nalon asim mardeng dan. Una pare. Katsikangay. Ay, agmulak lata Apay kumasumardengak. Kita man dagiti adu anateng ay mulak iti tambak. Napuno iti nateng dagita. Saan tong agtubo dagita? Di mo man bunbunyagan mo't pare. Panunutom kiti nga agtubo da Lakay, umay ka mga nang. Nakasaganan da ito'y pangaldawang. At dagayam ni bakit ka? Ay, umay ka pare tamangan ta. Pagbingayan ta, di imbalon kanyak ni bakit ka? Lakay, dismayaan da ka dagiti kaaruba tayo. Saan mo kanon nga ituloy ti agmula? Ay hun nga rod. Bay anda kalata ko man biyag mo matday ta. Sa anak ama dismaya bakit? Agmula aklat ta. Katun Ura niya ti bagbagada. Ituloy ko ti agmula. Kasta ti manalon, lakay. Saan ama pukawan itinamnamang? Anya nga ron taramidem un nga itag malam, no di kag talon. Danag mun aya. Agbiag tayo lata, uray sa anak nga agtalon. No di ka makatalon, mabalin mo matlat tatag mula itinatag. Ay di nakmansuruan si ka. Nalalaing kagit din ngam iti siyak aduduugan aman nalaon. Ibagbagaklaan. Sayang tal daw, no awan taramidem. Paginanaanak bakat. Imbag kumamit no aginala tayo amangan. Kasanon nga dagiti kasapulan tayaw. Awanan ti may gatang. Kitaan nyo nanang, Day. Ay, agtubtubo mo't dagiti mulam anatan muraw. Kunak tumo tadyak mabalin apat ti ibagbaga dagiti tattao. Asan nga agtubo dagiti mulak anateng. Ay, iti day ta akinaadaw nga imulam. Ay, no agbyag amin dagita. Adon daw, ti paglakwam. Ay, sigurado ananang. Sige laang. Agmula ka nga agmula. Mulaw. Bakat,
Kita man, no asino jay tataulan ti aso di tarwar. Mabitla ang dasiripok di tatawa. Ang mga no jay agtatakaw day ta. Damag ko, kat damanan dagiti agtatakaw dito lugar tayaw. Nay, ni mulong. Kasanom anabigbeg? At daigam na plaslight. Agawi dun. Narabyan manan ang naggapo di tatalon na. Kas kalag dadamaw. Kanayon mo ta marabrabyan ni mulong nga gawawid. No kasta, isumot laeng jay tataulan dagiti asaw, no kasta aparbangawn. Kuna, masapa mapan marabyan nga gawid. Naggagutan day taataaw? Dagiti daddo maapadaman nalon dito lugar tayaw si mardengdan ngagtalon. At dadan ije sugalan. Day tangaraw timadi ita. Dagiti mo daddo agmalmalam amapan makis istorya. No adda maritis a babaay, adda maritis a lalaki. Ne, siyak samat ti paspasagidam bakit? Ay, nasaya at matatanakarek na ka. Talaga si ka ti pangpangagak. Awan nga rod maararamid, di mapanlaangan makiistorya. Papanam pare. Ay, di talag, paray. Mapan kamat makitong it. Padasag madmait. Sumusugal kamat itan. Ay, kasanaw? Awam mo ti mararamid, paray. Saan kan nga agtalaon? Saan pa'y laang, paray? Sa bagay, tikag nga minkat. Uwan nga raw. Saan nga agtubo na giti imula? Nukastoy at ikag. Mun nga raw. Sige, mapan kan dita pagsusugalan. Ado dagiti agsusugal dita. Malaparay. Padasag man ti mapan makisugal. Nay, apay kasta ti suot mo, Luisa? Inaktulungan nila kay ko ijay taltalaw, nana. Mapan ko man ikatandag iti nagtubo aruot iti ayan tinateng na. Adda nagtubaw? Ado anana. Kuno saan nga agtutudaw? Adda basit adanong jaywaeg apag sibsibog na, nana. Kastaya? Nagkalugong kan nakalungsliba ko na. Tanarigat ti mainitan. Ay, sapay kumaatagtubo dagiti mula nila kay Mau. Wen nga rod, nana. Aglako aktaw, inton agbunga da. Nagtubaw dagiti mula anatang ni mulong. Kastamat ti kuna ni Luisa. Patsimot! Duduugan akaw naman nalawon bakit? No awan tudo na, saan nga agtubo dagiti natang? Dahi tatipod no! Apay aya nga ipilit mo ti kayat Mau nagtubo nga rod. Ay, jak mamate iti dayta! Nagtubo da nga rod! Jak nga rod mamate! Naglaing matan aman nalon day jay amulong no kasta? No kayat na, surwak pay ah! Nana, mayat ti ingatam dito'y punti akasya ah. Adaman or-orayak a bayar itinatag. Asino ti aglako itinatang? Ni mo lang. Ha? Aglakon itinatang? Wan, barok. Umay dadanunan. Tanangin ang amin tinatang ita. Taman manaw tinagmula. Pudno ka day ti bagbagam, nana? Ay pudnaw. Sa anak ngaglanglang south. Manuabulan ang nakisugsugalak. Ita, nagtubaw dagiti natang ni pare mulong. Ay katkas tala ti biyag abarok. Tanagagatmot nga raw nga agmulan ni Mulaw. Paray. Damag kaw ang nagtubo na giti mula ni mulong. Wan nga raw. Naglalang to kano si ka. Ay, kanya nga tanong umasidag tayo dya ayanda. Agburburas da kanon kat iti damo nga inmula da anatang. Aglemang ta. Anya, aglemang nga. Apay, Mike? Basta aglemang ta. Ditoy. Ay. Aglemang ta ditoy karutan. Jak maawatan mo apay anaskin nga aglemang ta. Basta aglemang ta. Saan tang agpakpakita?
Ay nalakay, naggagat nga bunga dagito'y mulam anatang. Un nga rod bakit? Imbag lakit din, ta saan ka anaupay ka dagiti imbagbaga dagiti tattao kan. Sa anak ana upay. Gapot na mamatiak iti pagsasao ako nana. Tinasayat nga aramid ti mangitunda iti panagbaligay. Kain, sa anak asimurot kadakwada na panakisugsugan. Un alakay, anya ngay ita, di isoda tinaawanan. Mangibati tayo iti burasan tayo inton bigat. Un lakay, agsublitan tumanang inton bigat. Anya ita, diawanan ti mailuto masida. Itay pa'y apaspasagidan nak Kapod numot nga man. Agure ka, mapanak mangala iti ilutom. Pangalaam, katawan mo't mula mapulos. Adda pangalaak, orayan nak. Nagrigat kan nga yaban. Ay, jak mo nga mangag ti panang sit mo kanyak manipod iti balayaw. Apay, ada pa pananta paray. Adda. Mapaanak ko mamakisugal. Kanayo nak mo ta maabak. Hanggang sa dino ti papananta. Basta sumurot ka kanyak. Taltalon mo't nimulong ti tinurong ta paray. Si Putam, no adda ni mulong. Awan, ta nakita ka nagawid da ni bakit na. Sigurado ka? Wen. Intang arudon. Sa dinaw. Agpuros ta iti bunga tinatang na Anya, agtakaw ta. Wen. Ay, Ne. Apay nga si mardeng ka. Kasla mabuti nga. Alakit din. Anya ti kayat mau. Mabisinan ka. No ila ko nakadata. Adda nga rod igatang mau. Nagmadigay ang tirik na no agala ka iti saan mo amula. Ay, Mayat. Anya amade. nervyosa paray. Ay, Ah, nagkapadyo-adwa. Ay, kwa. Ay, Ay, ijay. Ay, sa dino nga ijay. Ay, basta ijay. Ay, aguray kayaw. Natengmat day ta nakasuupot nga awit yaw. Ay, ginatang me. agawitan paray. Ay, anyag aginatang yaw. Ay, aguray. Ay, panagkunak saan mo't anabara ita. Agam, kastalao na ti panagkalimdo sanyaw. Ay, kwa. Ay, agawit ka, men. Ay nalakay, diyak ka mo no asino tinagtakaw ka dagiti bunga tinatang mo. Anya, madagiti ka aruban. Takawon da, pailang mo tinatang. Ay, asino tinatakawan. Nimulong ananang, ado tinatakaw a bunga tinatang na. Ay, kunakun kahit. Nasayatak mo tatao. Hanggang takawan dak pailang mo. Amok no asino tinangtakaw iti bunga tinatangyaw. Oh, anday ta. Nagadaw tinatang nga inyawid ko. Agpili ka, iti kayat mo alutuan. Uno saan, paglalaw ka maun. Nangalaam ka dagita. Basta lutuam. Binayadam dagita. Pangalaak ko mangay iti pagbayad ka. Kunakon kahit. No nagmula ka kumanga men, dada kumapitam. Nako. Linapigos mo matan tilapayag ka. Anay ka. Itatawan ti mailuto masidaan. Mapangkalatagalan itinatang ti sa balay. Dinatang ni mo lang. Ije ayamat tinangalaak. Di ka lagbain. Ingka bayadan dagita. Laklakayan kang awan manaknakam na. Adda ni lakay mo? Uwan tata, adda. Ayaba man, tada itad ko. Sige tata. Mulong, lakay. Umay ka ditaw, adda bisitam. Ala, umunog kayo tata. Ay, saanan? Mabiitak laeng. Apay, tata. Agrubrubuata kami na mapanigital talon ka. Umay kuman bayadan, diya inalak abunga tinatang mau. Anya? Da kami, tinapanangala iti bunga tinatang mau. Saan mi nga impakpakada kan ka? Umay ko bayadan.
Apay kumabayadan nyo, tata. Libre kayo nga gala iti sidain nyo. Ang tikayat ko, ipakadayo ko man no mga lakayaw. Ay, kasta ka day, mulong. Kat uray jak nga rod bayadanan. Hangam, agungat mat ni nanang mo, no jak bayadan. Iso nga awatem latan, da ito'y bayad ko. Kan, pasensyakan Awanan nyaman na dayjay, tata. Mala, awatag ang araw. Taimbag lang ay gatang ko iti pagmerienda dagiti ubeng. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasaya at nga aramid ti mangitunda iti panagbaligi. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo? TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas Talatibyan! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.